मेरा एक सवाल है कि कार्डियन अंतरापरी चलता था और अभी सबके साथ केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, उन लोगों के बीच में बातचीत भी हो चुकी है और एमओएस भी हो चुके हैं। ये एमओएस कब इम्प्लीमेंट होंगे? প্ৰেছ কনফাৰেন্সত উপস্থিত মোৰ শ্ৰদ্ধা সাংবাদিক বন্ধুসকল, যিহেতু ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ তথা গণতন্ত্ৰ দেশত যিটো আপোনালোক চতুৰ্থ স্তম্ভ, গতিকে দেশ নিৰ্মাণত আপোনালোকৰ কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব আছে বুলি মই ভাবো। আৰু 9 বছৰ কালত যিটো আমাৰ মোদীজীৰ নেতৃত্বত যি পৰিৱৰ্তন আনিলে, হয় মানুহৰ সমস্যা যোৱা সিন্স ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হ'ল তেতিয়াৰ পৰা 70 বছৰলৈকে কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা নাই। তাৰমানে নেতৃত্বৰ অভাৱত বুলি মই কওঁ। কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী 2014 পৰা আজিলৈকে যিটো 9 বছৰ ভৰি দিলে, গতিকে ইয়াত আমি চাব লাগিব আমাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা তেতিয়া কি আছিল আৰু আজি কি, এই কথা আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব। যিকোনো ৰাষ্ট্ৰ যদি অৰ্থনৈতিক অৱস্থাত যদি শক্তিশালী নহয়, সেই ৰাষ্ট্ৰ শক্তিশালী হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আজি গোটেই বিশ্বত গম পালে যে ইট ইজ এ ব্ৰাইট ষ্টাৰ, যিটো ভাৰতৰ যিটো ইকনমিক গ্ৰোথ আৰু ভাৰতৰ GDP 7.2% যে গ্ৰোথ, ইট ইজ এ ছাৰপ্ৰাইজিং এভৰিবডি। গোটেই বিশ্বত এইটো ছাৰপ্ৰাইজ কৰিলে। আজিৰ দিনত ফাইনেন্সিয়েল 2023 আমাৰ GDP গ্ৰোথ হৈছে 7.2। ঠিক তেনেকৈ এট প্ৰেজেণ্ট আমাৰ ইকনমিক পজিশ্যন অন্তৰ্গত $3.3 ট্ৰিলিয়ন। গতিকে আমি অৰ্থনৈতিক দিশৰ পৰা চাব লাগিব। গতিকে মই ভাবো যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যিটো নেতৃত্ব দিছে, যে সেল্ফ ৰিলায়েন্স, আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত দিশলৈ আমি গৈ আছো। আৰু ইয়াৰ লগতে চাব লাগিব যিটো মানে ৰিজনেলৰ বহুতো ৰাজনৈতিক সমস্যা, যিহেতু আমাৰ ৰহান ডাঙৰীয়াসকলে, আমাৰ ৰেজি ডাঙৰীয়াসকলে যে অট'নমাছ ষ্টেট বিষয়ে আপোনালোকে কি চিন্তা কৰে। গতিকে এই বিষয়ে মই সাংসদ হিচাপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হৈ কেণ্ডিডেট হৈ মোক যিহেতু কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমাচা ৰাজ্যে মোক ভোটিছে, গতিকে এই বিষয়ে মই পাৰ্লিয়ামেণ্টত উত্থাপন কৰিছো। আৰু এতিয়ালৈকে লাষ্ট ছেছনলৈকে মই এই বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিলো মই ব্যৱস্থা মানে এইটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে। মই এই প্ৰস্তাৱ दुनिया के देशों में जो अपने आप को विकासशील देश कहते थे, अमेरिका की स्थिति कैसी है, बाकी देशों की स्थिति कैसी है, उसका जब आकलन करेंगे तो भारत कहां पर खड़ा हुआ। भारत अपनी चीजों को लेकर और जो महंगाई को उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ में रोका। इसके कारण से कुछ चीजों को हम लोगों को यह विचार करना पड़ेगा कि दुनिया के देशों के साथ साथ में उन देशों में महंगाई की किस गति से बढ़ी है और हम आकर वहां किस प्रकार से उस महंगाई को रोकना। एक आपने जनौषधि के बारे में जो बात कही है, देखिए क्या है कि धीरे धीरे करके इस योजना को वो अच्छी मजबूती के साथ में फलीभूत हो, बाकी सब चीजें हो। जिस बात को आपने संकेत किया है उसका एक कुछ ऐसा होता है, कुछ मेडिसिन जो महंगी होंगी, बहुत महंगी होंगी, वो जब मार्केट में आती है उसका थोड़ा कीमत आप लोगों को लगता है उस कीमत के आधार पर नहीं, परंतु अगर कुल मिलाकर देखेंगे कि ये एक ऐसा सरकार का पक्ष है जो सामान्य जीवन में जीने वाला व्यक्ति उस तक आसानी से पहुंच कर पाए। और आपने बात कही है, फिर भी अगर इसमें से कुछ चीजें होंगी तो उसकी चर्चा भी कर लेंगे, परंतु जहां तक महंगाई का और बाकी चीजों